Daddy Quasar. And this is my robot dog, Goddard. Kanal 5 ili Kanal 5 je meksička televizijska stanica koja radi još od 50. godina. Ciljana grupa ove stanice su uglavnom deca. I ta stanica emituje emisije koje su kupili sa Cartoon Networka i Netflixa. Iako je ova stanica namenjena deci, oni su na svojim social media profilima postavljali neke postove koji su baš jezivi i neobjašnjivi. Na oficijalnoj Kanal 5 Twitter stranici možemo vidjeti postove koji su potpuno normalni, ali priča se skroz menja kada dođu kasni noćni sati. Obično u 3 sata ujutru. Tada oni postavljaju neke baš jezive video snimke koje brišu baš prejutra. Mnogi svedoci ovih videa su uspjeli da ih snime i to baš pre nego što je ova stranica uspjela da ih obriše. Evo su neki. Otkad je sve ovo počeno, meksički mediji su non stop pričali o ovome i pokušavali su da shvate šta se to stvarno dešava. Meksička novinarska stranica Infobay Mexico je kontaktirala jednog saradnika Kanala 5 i on nije uopšte znao o ovim događajima. Među svim ovim jezivim videosnimcima postoji jedan koji se zove Selena. Mnogi misle da je ovaj video Selena referenca za jedan jako jeziv prenos na Kanalu 5 koji se desio pre 20 godina. Pedimos ayuda para localizar a Víctor Gama Tavera de 20 años de edad. Kanal 5 je ranih dana između programa prikazivao prenos sa nestalim ljudima. Što se tiče ovog prenosa, nema tu ničeg jezivog, ali je malo mračno jer se to prikazivalo na dečijem programu gde su deca mogla ovo da vide. Ta deca bi bila izvučena iz svog srećnog sveta sa crtanim filmovima i bila bi prebačena u jezivu stvarnost našeg sveta. Jedan prenos koji je ostao u sećanjima mnoge dece je prenos baš o Seleni Delgado Lopez. Ova slika je uznemirila baš puno dece i baš zbog toga su nastale neke baš interesantne teorije o Seleni. Mnogi ljudi su počeli da sumnjaju da je Selena prava osoba. I crte lica su bile jako generične, kao da ih je kompjuter generisao. I to je baš zato što je ova slika baš lošeg kvaliteta. I također niko nije pronašao ni jednu javnu evidenciju o Seleni. Što znači da ni jedna informacija o ovoj ženi nije bila dostupna.
I baš zbog toga je ovo postala jedna veoma poznata meksička urbana legenda. Nisam siguran zašto je Selena ta slika koja je počela ovu urbanu legendu, a ne neka druga, pošto su i druge jako jezive. Još jedna stvar je to da ovaj kanal uopšte nije napravio ove snimke, nego su reuploadovani čudni snimci koji su pronađeni na internetu i takve snimke možete naći čak i na YouTube-u. Evo jedan primjer, pogledajte prvo ovaj snimak. Time for lunch, munch, munch. Time for a munch, crunch, crunch. Munch, munch, crunch, crunch. Munchy, munchy, crunchy, crunchy. Ovaj čovjek je Michael Rosen i on ima svoj YouTube kanal. Pogledajte ovaj video. Lunch, munch, munch. Time for a munch, crunch, crunch. Munch, munch, crunch, crunch. Sa malo strpljenja, sve ove snimke koje je ovaj kanal postavio možete pronaći i na YouTube-u. Ali zašto Kanal 5 sve ovo radi? Iako niko nije 100% siguran zašto, postoji jedna ideja. Španski sajt Merka 2.0 je izjavio da je ovo trik medijskog publiciteta, što znači da ovo namjerno rade kako bi privukli što više publike, i to Twitter analitika isto pokazuje. Znači, nema ničeg paranormalnog što se tiče ovog kanala, već je ovo samo trik kako bi mediji pričali o ovom kanalu i kako bi se ljudi zainteresovali za ovaj kanal. I kako bi, naravno, ovaj kanal dobio još više pregleda. Hvala vam što ste pogledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ako jeste, lajkujte i subscribeujte, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!